kakhulu affecta imizi eminingi kakhulu. Nxa ngaphambanisi ngaba yi-1000 be-1500 imizi hayi abantu. Iklinika le iqondane lama-ward amabili. Isupporta ward 2 lo-ward 1. I-ward eyodwa i-ward 2 ilama-village angu-5. I-ward 1 ilama-village angu-5. So nxa iklinika le ingasebenzi, i-community ikhangelane nobunzima obukhulu kakhulu. Sikhangelela abantu abanatha amaphilisi ama-ARV, silabo badala bale-BP, silabo mama abazithweleyo, silabantwana abancane. Nxa iklinika lingasebenzi, bonke laba abantu ba-affected kakhulu. Ngoba kusuka lapha usiye eGwanda i-40 kilometers. So ukususela khonapha usiye eGwanda i-$15 ukuya eGwanda, $50 ukuphenduka, $30. Abadala kabalamali. Bakhangela ukuthi ekhaya nxa umuntu egula babopha inqola bazibuyele. Abanye bazibuyela ngenyawo, abanye bakhiricha namabhasikili. So endabeni ze-transport bekulula. So nxa iklinika le ivalwa lapha, sikhangelane lobunzima obukhulu kakhulu. Singakhangelana livini lezimfa ezingaba khona nxa kuvalwa kwale klinika. And umhlangano lo wenziweyo angazi ukuthi iklinika le ingavulwa kumbe ingahle ivale chose.